sama sakho nimanga duze mama angkon nabanya ngibaboni angisakhona ngifuna wena wedwa my love umbuli anniversary lonyaka wethu wesathu andimasho lona wesathu wabele minyaka nzula ngifuna wena mama buya kaya nasingana kaya siyakala ihlala ngathi ngumbulo mina sengcena nokushela inhliziyo yami wayithatha uyisela sekuphela ishumile minyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami sekuphela ishumile minyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami phela mina njengasakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona isithando sami sakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona isithando sami sakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona isithando sami sakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona sesiside lesikhathi dala eshona amalanga ngingabonanga wathi uzobuya ngephasi ngakho kodwa mangibuka lento yilayo lies uyazi ngifuna wena wedwa ubungekile bebengidlala ngamathemba bona wena wedwa enhlizweni yami khona wena wedwa ngiyakhumbula kalokhu shiwa intombi ogesi kulamalanga yacima ifoni bongekho ngumgodoli fana nesikopoti i-treasure ngena-own iwide ngena-smoke dala mina ngawa ngisakhona mangekho eduze kwami ngivele ngifane nenkonkona angithi uthanda be-iPhone ufuna imessage sebengiphathela i-smartphone sekuphela ishumile minyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami sekuphela ishumile minyaka ungabuye ekhaya nalo sanoshiya khala cela ubuye esandwa sami phela mina njengasakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona isithando sami sakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona isithando sami sakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona isithando sami sakhona nongeduze kwami ngizizwa ngilona ayikhona hayi yazi yashaya ingoma sibonga kakhulu mfowethu ingoma emnandi ngalendlela themba ukuthi kena ababukeli bethu emakhaya bayithokozele kakhulu futhi sekukhona abakufundile okuthile ngo Mr Canada ovela endaweni yaseDahakral esimnxuselayo kakhulu ukuthi ayithole isupport kuwo konke akwenzayo anikezeke ithuba njengomculi osasemusha endaweni esemazingeni aphansi sicela ukuthi ke sinikeze ithuba into ayenzayo kanjalo nabo zakwabo asebenzisana nabo kanye namanye ama-artist akhona kwi-local community yethu as a whole siyanxusa nje ukuthi sibanikezele ithuba sibathathe serious ngoba lento abayenzayo ingawuthuthukisa umnotho wendawo yangakithi uma kungukuthi ke kungaba ukuthi iyakhula ngempela sibonga kakhulu ngicabanga ukuthi sesigoqa nje into engifisa ukuyazi amaciko osebenzisane kanye nawo kule ngoma lena ungathini ukubona nje ukudlulisa nje amazwi okubonga kanjalo nayendlela enisebenzisane ngayo kule ngoma ukuthi mhlambe uzizwa kanjani ngayo hayi ngithanda ukudlulisa ukubonga ukuthi bamukele ilokhunjana ama-feature mangibanika okay hayi
Hayi ngethemba ukuthi kena kuyafinyelela kubona lokho and futhi bazokujabulela kakhulu nokuthi kena uzobamela lapha. Sibonga kakhulu. Siyathemba ukuthi akuzukuba usuku lokugcina lolu ukuthi sibonane nawe sik-interviewe namhlanje. Umbuzo wami wokugcina nje sesivala kwabanye ababukela kuwe kakhulukazi abasakhula abasazama abasafisa ukuthi kena bafinyelele kwizinga okulo njengamanje ungathini kubona ukubagcugcuzela nje? Ngisho ukuthi bangalilahli ithemba beqhubeka bebhushe lokhu njalo iphupho lomnikazi alive umnikazi asaphila. Mahle kakhulu lawo mazi makhulu kakhulu konje neminyaka